quand les troupes burundaises sont arrivées au Sud Kivu, les Banyamulenge, les Babembe, igihe ingabo z'Uburundi zageraga muri Kivu y'Amajyepfo, Abanyamulenge, Ababembe n'Abafurero bari bararwanaga, bahise biyunga kandi biyunga by'ako kanya. Iyo hatabaho iya politike yo kwagura imbibi ishyirwa mu bikorwa n'u Rwanda, muri Kivu y'Amajyepfo tuba twaramaze kwiyunga twese kera. Niyo mpamvu nishimiye kuba uyu munsi imiryango y'Abanyamulenge, Abafurero, Ababembe n'Abavira bose muri rusange bakomeza kunyandikira ubutumwa bwishimwe. Ibi ni byo kwishimirwa, kandi kenshi ndabakira hano tukaganira ku buryo bwo gukomeza kubunga no kunga imiryango yabo. Ubu bavuga ko biteguye amahoro uyu munsi, bitarenze ukwezi kumwe tuzaba twamaze kwiyunga burundu, kuko mwagerageje kubaka ikiraro gihuza imiryango itandukanye, kandi uyu munsi abakuru b'imiryango baremeranya babikesha imbaraga n'umuhate twashyize muri aka gace. Turishimira ko iki kibazo kitari ikibazo hagati y'inzego za leta n'abaturage ndetse n'impunzi dufite hano, tubafata nk'abimuwe imbere mu gihugu, ntibahunze ubutegetsi buri, ahubwo bahunze igitero cy'umwanzi. Niyo mpamvu natwe dushyira imbaraga mu kugaragariza ubumwe n'ubufatanye, dukora ibishoboka byose. Turishimira kandi tugashimira leta ya Kongo yatangiye kohereza intumwa zo gufasha izi mpunzi, nubwo zitari ziteguye iki cyago cyabaye, ariko no gukora gake bishobora kuba ari ingenzi. Turishimira ko dukomeje kubana mu bumwe bugaragarizanya impuhwe. Ndashimira kandi kuba mwese musobanukiwe akamaro k'ubufatanye n'ubumwe bigomba kuranga ibihugu byacu. Ibi ni ibyavuzwe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu muhango wo kwakira abahagarariye ibihugu bizabo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ijambo avuze kandi mu gihe mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo imirwano ikomeye ikomeje, aho amakuru ahari aturuka mu gace kayitwa Poezero gaherereye muri teritwari ya Fizi, ahahoze ari indiri ikomeye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, kigaruwe n'abarwanyi batwirwaneho ku wa gatanu ku igenekerezo rya 16/2026 nyuma y'imirwano ikomeye. Ahantu rero hifashishwaga n'uruhande rwa leta mu kugaba ibitero kuri Minembwe na Mikenke ndetse no mu yindi midugudu ihakikije. Iyi ni imirwano yahuje abarwanyi b'umutwe watwirwaneho ukorana na AFC ndetse n'ingabo za Congo FARDC, zikomeje kugenda zifashwa n'abazareno ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru ari guturuka muri aka gace agera muri itangazamakuru aravuga ko imirwano yatangire ku gasozi kayitwa Buruta mbere yuko imanuka isatira Poezero. Ku wa kane rero twirwano yari yemeje ko iri kugenzura zone Buruta nyuma yo kugabwaho igitero na FARDC. Roko information ziratubwira ko kuri ubu rugamba rukomeye rurakomeje nk'uko amakuru abigaragaza. Karemba Aimable kugeza ubu ni igiki kiri kuba cyagaragaza ko imirwano ishobora guhagarara. Amakuru batatu yari yatangaje ko yemeye kurekura umujyi wa Uvira kawusiga mu maboko y'umuryango w'umuryango mpuzamahanga. Turitega iki nyuma y'ibi biri kuba? Ni igiki kiri kugaragara kuri teri nyuma y'ibi byose namaze kuba nabona biri kuba? Rupango ikiri kugaragara ku mirongo mbere ku urugamba rwo rwongeye gusubira ku rutubi, niko navuga. Yego, yaba ari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'umutwe wa 23, buri ruhande rwose rukomeje kugenda rugaragaza yuko rudashaka guhagarara no gutuza na gatoya. Yego, aha rero ku ruhande rw'umutwe wa 23 ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara no kuma makuru nyuma yuko iri kugabwa ibitero na FARDC mu bice byinshi bitandukanye. yego, biragaragaza yuko uyu mutwe nawo yongera kugaragariza yuko gifite akazi ko guhangana no guhangana n'igisirikare mu gihe kandi cyitwa igisirikare cy'Uburundi FDLB. yego, mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane muri no misozi ya za Fizi, mu bice byinshi bitandukanye imisozi y'Iminembwe, urabona yuko bacyongera imisaga y'ibikoresho kandi n'abasirikare. yego, mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo ki bashobora kuba babona uburyo bwose bwo guhangana n'uruhande rw'igiseke cy'umutwe wa 23. Niyo mpamvu ubona yuko uyu mutwe wa 23 mu bice byinshi bitandukanye nabo bavuga bati iturufu dushigaje ni iturufu yo kwirwanaho cyangwa se ni iturufu yo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. yego, ukabona ko uko umunsi ugenda uzaza ndi bo baravuga bati
twebwe amayeri dufite gukoresha wenda ni ukwinjira muri ibyo bice turava turinjira Remera turinjira Mayamoto cyangwa se turinjira mu misozi ya za Muheta turinjira Katongo bidufasha ingufu zidasanzwe cyangwa binatugora dusubiza inyuma twahuriramo n'ingaruka zikomeye cyane muri izo operation batari ko nta yindi turufu isigaye uretse turufu yo guhangana n'uruhande rwa FARDC. Ni mu gihe rero FARDC nayo ubona yuko uburyo bwose bushoboka byaba ari ingamba zo kurwana mu kirere byaba ari ingamba zo kurwana mu buryo bwa advance ku butaka cyane nko ku ruhande rw'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi ubona yuko bakajije ibitero mu misozi myinshi itandukanye urabona yuko rwose ibintu byahindutse mu buryo budasanzwe kandi budasubizwaho kandi bikagaragara mu bice byose bigize pozisiyo z'aho amakuru atatuherereye ndetse kandi na pozisiyo z'aho FARDC iherereye aho ubona yuko bose bakomeje kwambara urugamba kandi bavuga bati biteguye muri ruhande ruvuga ruti tugomba gutsinda urundi narwo ruvuga biteguye gutsinda ariko ishusho fatizo ni uko FARDC ivuga iti turashaka Uvira kandi Uvira mu buryo bwose bushoboka amayeri yose ashoboka y'urugamba tugomba kuyakoresha Uvira tukayigarurira. Kugeza ubu mama ko yaratatu biravugwa ko hari amakamyoneti yagaragaye atwara abarwanyi bayo bari basigaye muri Uvira. Bwana Karembaye Mabure kugeza ubu ninde uri kugenzura Uvira? Rutango Uvira aka kanya navuga yuko mama 23 yatangaje ikizimo mu buryo bwa politique ariko mu buryo bwa tactique ya gisirikare ntabwo yigeze ihamba cyane mu misozi nka za Kiriba mu bice byinshi bitandukanye irahari. Yego. Ariko FARDC nayo cyane ko ino muri no misozi igizwe n'imidugudu nka Gomba imidugudu nka Kitu imidugudu nka Muheta ikabiri Katongo. Yego. Hafi cya Tanganyika nayo iravuga iti twebwe natwe ibisozi turimo irisotivike kandi abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika twagaba ibitero duturutse mu mazi twagaba ibitero duturutse hejuru mu kirere dukoresheje indege za drone cyangwa n'izindi zitandukanye zose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cya Mayikondaga International. Yego. Ukabona yuko Uvira nubwo igice gitoya gifite na mama 23 ariko mama 23 nayo iri kubibona yuko iri kirimo iri navuga yuko iri muri risk zone ukurikije ibice baherereyemo kuko nk'ubu nyuma yuko ku munsi w'ejo hagabwe igitero kidasanzwe i Kalundu indege. Yego. Mu bice bivuga yuko byagaragaragamo AFC polisi batonze imirongo cyane cyane hari za Kazingira muri pozisiyo zo mu turere dutandukanye two muri Uvira cyane nko muri za Kalongwe hafi yaho urabona yuko rwose ku ruhande rw'igisirikare cy'amama batatu bamaze gufata ingamba z'uko imirongo yajyaga igaragara y'abapolisi ba AFC polisi mu duce twose dutandukanye twongera kugaragara ndetse kandi na muvuma militeri by'abari mu buryo bwo kubikora bambaye imyenda ya gisivile bazijisha mu masaha ya nijoro ntabwo bikiri gukorwa nk'uko byari bisanzwe nyuma yo kwikanga ariko FARDC n'ubundi nabo muri uno mujyi bawurimo ndetse kandi biri gukorwa na AFC 23 biri kukontorerwa hafi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Ku bijyanye n'abarundi haravugwa abatanzania haravugwa abazimba abo muri Zambia byo bihagaze gute kugeza ubu Bwana Karembaye Mabure kuko nabyo ni ibintu bimaze igihe kinini bigaragara ko ni ikibazo gikomeye cyugarije abatari bake. Uri kuvuga kuri site ya FARDC? Yego byo bihagaze gute abo barundi bo baza gutanga umusaza nabo muri Zambia bavugwa ndetse nabo muri TPDF igisirikare cya Tanzania byo bihagaze gute Bwana Karembaye Mabure? Rutango kiri kugaragara mu misozi myinshi itandukanye ngira ngo ni isada abasirikare bari koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu misozi ya za Sudi Kivu cyane nko muri za Karimi. Yego. Biravugwa yuko hari abasirikare bari kuzanwa benshi bagashyirwa hafi ya hoteli Sham hafi mu misozi yegereye Karimi. Yego. Abandi bakazanwa ahitwa za Ruburunduye abandi bakazanwa ahitwa za Rufukwe bazamurwa muri pozisiyo zegereye aho ibirindiro bya FARDC biri muri Karimi.
yego bivuga yuko imisaza y'abasirikare iri kuzanwa higanjemo Tanzania ndetse kandi higanjemo abasirikare ba FDNG baje bavuga bati gahunda dufite si yo kurinda Karemi gusa ahubwo dufite na gahunda yo kugaba ibindi bitero muri Fizi cyane dore ko bavuga bati imisozi nka Makobora kumva ngo mama ko yatatu irahari yego batumva na gatoya kuko baravuga bati mama ko yatatu mu gihe twaba dukomeje kuyireka ikaryama za Makobora yoroshye cyane yuko izamunuka mu misozi yegereza Irakara hafi y'umuhanda w'Utunari gatanu imanuka yitwa za Mukwesi na za Kasombo yego abarundi za muvuma militeri bakoraga bakoresheje abatabomari mu kiyaga cya Tanganyika yego ntabwo bazongera kuzikora nk'uko byari bisanzwe. Ibi rero niyo mpamvu ubu umugambi uhari FARDC baravuga yuko hari abasirikare bari gutegurirwa ahitwa za Mukambi muri Baraka na za Kanyekere bagiye kuzamuka berekeza mu byerekezo n'ubundi byegera ahitwa za Kasombo na za Mukwesi yego bakagaba ibitero bidasanzwe byo gushegesha mama 23 ngo bakayikora mu byerekezo bya Makabora yego bakayikura muri pozisiyo zaherereye nk'uko amakuru ari kugenda atangazwa n'uruhande rwa FARDC kandi n'imigambi ifite n'abasirikare b'abarundi abasirikare ba Tanzania benshi bamaze kuzanwa mu gihugu kuko n'ubu harabaruga abasirikare barenga 1300 ba Tanzania bamaze gushyirwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane muri Karemi bahageze ryari bari kunyumva neza ndi kukubaza ngo bahageze ryari ni ukuvuga ngo ni hagati y'iminsi igera kuri ine ishize amato tumaze iminsi tubona yambuka ikiyaga cya Tanganyika amenshi muri yo n'ubundi abahetse abasirikare ba Tanzania mu rwego rwo kuza guhangana n'umutwe wa 23 yego naho kugeza ubu Tanganyika nayo hari amakuru avuga ko kuva mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kugaragara andi mato menshi ariko bitaramenyekana. Haba hari andi makuru wamenye kuri ba nyirayo n'icyo agamije? ngo Tanganyika cyane ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego unyumva neza? Ndakumva bwana Karemba Aimable. Ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nirwo rukomeje kugenda rugaragaza yuko rushaka kongera ingufu mu bice byinshi bitandukanye. Yego ukuvuga ngo bo bari kubikora bavuga bati icyo tugiye gukora ni uburyo bwo guhangana n'umutwe wa 23 ariko nanone tugatanga uyu mutwe. Yego mu mazi dore yuko ubona yuko n'ubundi binaboroheye kuko urabona niba begereye imisozi yegereza Rumonge bakayegereza Makamba imisozi y'abasirikare kuva za Bururi koroha kwerekeza hafi y'ikiyaga cya Tanganyika abo basirikare b'abakomando bakaba bari gushyirwa mu maso bakoherezwa n'ubundi hagati mu kiyaga cya Tanganyika kuza kongera ingufu mu buryo bwo guhangana n'uno mutwe mu gihe uno mutwe nabo bagerageje gukora ibishoboka cyose kugira ngo uzane abasabumani mu kiyaga cya Tanganyika ariko ukabona yuko bikomeje kubagora cyane ukurikiza imbaraga z'abarundi n'abasirikare bafatanya ibikorwa babo bakomeje kugaragaza hagati mu kiyaga cya Tanganyika higanjemo n'abacanse bo Black Out ivuga yuko nabo muri muvumano bitari tubona za hato na hato mu kiyaga cya Tanganyika nabo babari. Yego Karemba Aimable nyemerera tuve muri Side Kivu tujye no muri Nord Kivu turebe muri Masisi Warikare n'ahandi ho bimeze gute? Duhereye muri territoire ya Warikare amazi iminsi naho havugwa ubwiyongere bw'ibitero ndetse n'imyiteguro ikomeye ho bihagaze gute? Warikare ho nta kindi kiri kwavugwa. Yego kwagaragara ni no mu bice byegereye ahitwa za Muriri imisozi nka Noto. Yego ahantu rwose urabona yuko FARDC yo yatangije n'ubundi ibikorwa byo kureba buryo ki ibice babyoherezamo abasirikare muri wa mugambi wa FARDC wo kureba buryo ki bashobora kuba bakusanya imbaraga bakagaba ibitero muri teritwari ya Masisi cyane muri imisozi yegereza Rutoboho n'imisozi yegereza Mahanga na Bihambwe. Yego ibi biri gukorwa rero kandi bikanavuga yuko ari n'indi misaga ya FARDC bivuga yuko amaze gushyirwa ahitwa Kibowa na Kalonge. Yego
kugaba ibitero mu misozi ya za Kishanga na Kibatindise, kandi bikavuga ko FARDC iri gushakisha ubundi buryo bushoboka bwo kugaba ibitero mu misozi yegereye Ikarende itegamiye umusozi wa Mwezi strategique. Yego. Twari zigera muri 3 mu rwego rwo kugira ngo FARDC n'ubundi ibashe kuba yahangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 mu bice byose uherereyemo n'ubundi navuga yuko biri strategique cyangwa by'ingiro. Yego. Naho mu kuzindi action bihagaze gute ni naho hari kugaragara ihungabana ry'umutekano kugeza ubu? Kuzindi action navuga nko muri Rusuru FARDC komeje kwikanga cyane bawaza rero bivuga ko ari gutuka muri parike ya Virunga, bakaza muri no misozi ya Rwamarehe, bakaza za Kagera na Kinyamboho. Yego. Akaburyo bwose bushoboka bashobora kuba bagaza igitero ku ruhande cy'umutwe wa 23 cyangwa bagatega mboshi umuti. Yego. Kugeza ubu ku birebana ndetse n'ibivugwa kuri training wing ho bihagaze gute? Abakomando M23 uri gutoza barasohotse, bimeze gute? Se batangiye akazi navyo ni ibintu abantu baba bakeneye kumenya. Anga ku ruhande rwa training wing cyane no ku ruhande rwa 23 biravuga ko ari abasirikare bari gutegura ariko tutaramenya umubare wabo, ariko kwizana iki biravuga ko batari hasi y'ibihumbi 5. Yego. Bashobora kuba bari gutegurwa kugira ngo bagarurwe berekezwe muri bino bice byaro muri Kivu y'Amajyaruguru na Sud Kivu, nyuma y'uko ubundi FARDC nayo ikomeje kugenda igaragaza yuko yafashe ingamba nshya ku rugamba zigamije guhangana n'uno mutwe ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho, ndetse kandi ukabona yuko mu gihe kuko M23 yabitongereye imisaga n'abasirikare mu bice byinshi bitandukanye, ikomeje kugenda irishwa imbaraga na FARDC cyane nk'abasirikare ubona yuko bakomeje kongerwa b'imibare ndetse kandi bafite n'ubuhanga b'Abarundi kandi n'abo Abanyatanzania b'abakomando bazanwe ku rugamba batari basanzwe. Bazanwe ryari? Ariko ngo nagiye ndikomoza nkubwira ni hagati nko mu minsi mishize uhereye na ntangiriro z'uku kwezi nibyo byatangiye tubona bamwe basika Abarundi boherezwa mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu cyane na Tanzania, bikavuga yuko ari n'abaza biyanditse mu nzangano z'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu mibare itangaza ndetse kandi n'amakuru ashukumbuye duhabwa n'abantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bakatubwira ko harimo n'abasirikare ba Tanzania nabo bamaze kwambara impuzankano za FARDC. Karemba Aimable duherutse kubona ibyago bizabereye muri teritwari ya Masisi bizahitanye ubuzima bw'abatari bake. Kugeza ubu situwasiyo iri muri Masisi ubuzima bwongeye kugaruka, abaturage bakomeje akazi kabo, bihagaze gute kugeza ubu? Masisi ho mu bice bitandukanye ubuzima burakomeje, ariko nanone ntabwo no mu misozi ya Bukombe ngira ngo nta cyumweru gishize mwumvishe habereye imirwano ikomeye, kandi Bukombe urabona ko ari igice cyegereye byinshi bitandukanye bya Masisi kandi gifite gisobanuye ku ruhande rwa Politique ya Masisi ndetse kandi na Warikare na Rushoro. Yego. Rero nk'abaturage batuye mu misozi ya za Kimoka ntabwo batuje, kuko Kimoka hari abasirikare bamwe na bamwe baturuka muri Virunga, parike ya Virunga. Yego. Bakaza bakinjira mu misozi ya za Kimoka bagakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano niko navuga, cyangwa se kongera kwibutsa 23 yuko za wazirendo zigihari. Yego. Rero nibyo bitera ikibazo gikomeye cyane mu bice bitandukanye, nubwo abaturage bavuga bati tubayeho wenda hari icyo navuga ko urimo umutekano w'ubu nazasubirijwe imisozi nka za Rugenge na Busangara. Yego. Nta mutekano mukeya ukumvikanamo cyane, ariko nko mu bindi bice bitandukanye usanga ibintu bidahagaze neza. Yego, Karemba Aimable reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, urakomeza udutohoreze n'andi makuru mu masaha yo kugicamunsi. Turaza kongera tukuvugisha tubwire situation y'ibiraba bigezweho. Nakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye
abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Ucyonde sabono dukurikiye bwa mbere, dukomeze kubana. Hasta la vista.